priwe lu dagangan buah-buahan gitu. Alhamdulillah lancar dot. Tok-tok bae anu mah. Untungnya lumayan murah ya. Alhamdulillah. Anak kampangan mah. Aduh. Lut. Iya dot, dino diminta Iya, banyak dot aduh, tuh. makasih Lut ya. Aduh. Pas ada Haus, argumen iya. dolan. Dolan. Priwe kian apa ki? Mana-mana orang biasa-biasaan nih. Jadi kayak gitu. Kita kayak sebenarnya kayak pengen curhat. Kita kayak lagi demen buat. Ini siapa sih bocah di? Ya analah pokoknya mah masalah wadone mah. Terus priwe? Ya, Yang ketemu itu. Iya kan kita kan pengen dolan soten pengen takon dewek kayak solusinya priwe ya kan. Soalnya kita masih durung wani pengen deket di bocah wadon gue kayak. Ya jajal bae dot. Tiba gara-gara wong usaha para bukan gue berhasil. Nah, syukur-syukur berhasil loh. Mantaknya kan kita mainnya kayak pengen jaluk solusi sing dewek kayak. Terus yang penting mah dari wong lanang mah aja minder. Para priwe hasil mah priwe yang komangguri. Iya sih. Wes semangat kayak orang baik mana ngeper. Iya. Tiba harga durung dilakoni, amun wis dilakoni mah baru bisa baru jawabannya kok. Iya Tinggal sih. pilih sing di apa lanjut apa beli. Ya mantap iku. Duh, waktu wis bengi Lut. Nyumpen balik bae lah. Oh, ya saya pengen balik mah. Anu setan rada wedi lewat Iya. kuburan sih. Hati-hati ya. Semangat di berlayonan baik. Wis kalem Maksudnya? modern mah pasti kena. Aduh. Ya, hati-hati nalane, Oke. awas. Buat anak sesuatu. Ya Allah, motor mati bae. Wis mah posisine bengi kuburan. Apane? Motor orang mau hitam sih. Mas? Mas? Nok, bengi-bengi dewek kan gulati siapa? Lagi goleti batur, Mas. Emang noknya entas di sih? Tas dolan. Motornya nang apa, Mas? Pusing lah mogok. Orang nyala-nyala nok. Noknya pengen di. Pengen balik. Oh, pengen balik tapi motor kakaknya kini mogok. Coba be jajal. Kok gak nyala. Ya wis jajal dingin ya. Alhamdulillah jalan. Ayo,
konten kan Pak. Ya emang sih RT bodoh. Prok. Mas. Wis mandek. Ini kan no. Iya ki umah Mas mampir dikit yuk. Gini sepi pisan no. Iya enak sing sepi. Aduh, Yuk mampir. biar ada isin ya. Sepi made. Suara apa yuk? Bisa lah orang apa lah. Ini kan itu orang apa nak motor. Apa aman? Masih. Mas. Ayo main manjing. Mas diinum dikit banyunya. Merepot beli no. Ora. Aku nak ya. Nuk, emas meh gede nih meneng dewe kan baik. Iya Mas, orang dua laki, orang dua anak ya dewekan baik. Aduh. Keren kini gitu. Mas, wis bengi aja balik maning ya, baturin mainin kene. Ini mah ya. Iya sih, kayaknya. Tapi malah tetangganya pada curiga gede no. Ora apa-apa Mas, wis bengi ngolani sing nguru iku. Ya wis, sebagai tanda terima kasih bokap Mas saya pegel, mainnya dipejeti. Bari dilelengan ning kene. Emang oli nak? Oli. Nok masih mene gede turu dewe kan baik. Namun kakang keturuan ya ki mah maafin nok ya, soalnya pada pegel deh. Duh, esuk-esuk ya. Mumpung durung anak bocah. Duit kuburan beli kan cuma kliwon. Anak beli ya. Wah, anak ya. Lumayan 2.000. Nama beli ya. Lakuan bocah dia esuk-esuk ya isin ya kita dawuk-dawuk lur duit kuburan. Esok-esok
anak uang kuburan sih. Siapa turunin kene? Hei, Mas. Mas. Hei. Mas lah, tapi. Lama nih kaget kita bilang dikasuk-kasuk turunin kene. Ambil apa turunin kene? Lah ya. Ya Allah, tangi-tangi temunin kuburan baik Kang. Sampai ada primen mau begini lah ya. Kita esuk-esuk mana lu duit kuburan jerdek mandelang ana sampai ning kene. Jadi kayak kenen Kang, ceritanya lagi bengi kan kita ketemu karo wadon. Ya kan, pas ketemu karo wadon niku, wadon ayu pisan. Ya kita diajak be, berhubung si wong wadone pengen jaluk balik bareng. Ya kan, makanya kan dianterna sampai ning rumah ke, kita keturuan ning rumah wong wadon ke. Pas tangi-tangi ana ning kuburan tengah-tengah kayak gini. Lah ya. Primen ceritane kian. Kayak Kang ya, semua gak punten kayak. Ini kayak aku sering kejadian. Bakal anaknya biasanya kayak gue, wong wadon, ayu wong wadon gitu. Kita pernah nang gue dewek. Cuma kayak gue, kita mah cuma wong wadon ayu ya. Wedi pir aku bengi-bengi wong wadon ayu jaluk diantar balik. Kita mau wedi Kang. Mantap ya, semuanya nega, maaf semuanya nega ya. Kan emang benar-benar anak, pada sing hati-hati Kang. Mungkin kita lagi ngalami ya. Kita udah desak. Jambu Kang, kita posisinya liwat. Pas liwat ke motornya mogok. Iya, ya mbu temen lah menana wong wadon apa mah. Wis baru kayak kenen mah. Kita gila menana wong wadon ning pinggir jalan kita mau ngarah ditumpakna lah. Hari tiba-tiba nih kayak kenen mah kepokok dika ngomong kayak kenen ki lu kapan-kapan maning mah mualah lewat misalkan lewat ana wong wadon ayu bu apa mau ngarah ditumpakna lah. Iya, mantap guys, monone Kang ya. Kene mah bener Bang. Yakin akeh sing kandha, akeh sing ngalami. Ya, mungkin kita termasuk kayak sampean kayak. Nah, Kang ya mantap Kang. Bakal lewat meneh ku ya. Sing anu lah kon ka dibilang barang lakson mah tawa primen ka ya lamun kejadian kayak mengkon kan motor mogok turun wong wadon numpak jegelem Kang wedi kita mah yakin mungkin aku ada merinding kayak suka-suka kene kayak sebenarnya mah cuma turu duit Kang biasa bengi cuma kliwon sih menang akeh bocah dinginan kon enek lah dinginan bocah. Ya wis Kang, kayak bae. Sebalik bae mending ga yuk. Ya wis yuk, balik yuk. Merinding. Ya wis Kang ya, kita balik dingin lah. Astagfirullahaladzim, setan!